Namar ke jingbam shimkhia ki bor sarkar ke jingdawa ke KSU banwengno ki breu ki basa bean haga Maxwellton Estate ke Badan Halaban. Haga singi palai jong katayo ke KSU Laban Circle kalalet bante ki yeng na gebenta ban pensa ki pat khasi ki bawan na kilong yeng ki badok haga ni kejaka. Ke KSU Laban Circle kalapha ke kubor ke basai ke sarkar jela bakat ba ke sarkar kadang penslam banwengi ki breu ki basa bean haga Maxwellton Estate ke Badan Halaban. Kaseng kan let bantai ki yeng hakan kejaka na kebenta ki pat khasi gebduna kayok kakot. Kani kalong hadian mana kaliang ka KSU haka step jong ka arp kundai trek urampang hajar arpusau kalahiar sha Maxwellton Estate Halaban bansnai ka yeng hakan kejaka. Hadian mana kaliang ka sarkar jela klale bamsut nyau ya ka jingdawa kaseng banwengi ki breu ki basa bean hakan kejaka. Hadian katto kane por bagi dekat ke KSU kilalet bansna ya ke yeng hakan kejaka. Na kaliang ki magistrate bat ki pulet kilalet ban pensange no ikan kakam. Bat hadian kania na kaliang ka deputy commissioner kalakot bane keren ki. Haba keren kilat patai kubor u presiden ka KSU Laban Circle Usamla Ruben. Uleto bagaseng kamuhon ya ke jubab bagayot na ka deputy commissioner. Kumtakan beteng banlet bantai ki yeng kat baga sarkar kadang penslam banweng ki breu ke basa bean hakan kejaka. Haga jing kendo kaseng bat ka deputy commissioner kala pentip yaki ba kane kejaka kadang dan hapdang jing kun mokot duma. Hendrai ka deputy commissioner kala kular bakan seshim khia haga bedai bat ki breu ki bari masi hagi jaka ka municipal. Nakaliang jungki ki file dia kata reputation hapo high court kadai ka limba ka harassment juki pulet te ngim don benta halo kata ni dawa baik naka sarkar ba kadai banyak ka kendon an ban peni kini ki barjala ki pasabi an dangi kwa banyak da kawai kelenti ngilala banyak den jadi ni ya ka kum karkom ka an niat nomor bangila iya kata moto ni iya ka jinjang tu berumur ni ko shuba dan ya ka kumui pa yo ka penslam nomor ba ni tang shuya da ka wei kompat kini ki ka sarkar kin sa protection ki sim ki layo protection kini gilang scam shu nim shun ko ya kata ni ko begini borok kini lekin mi ka kum ka kendon ki an ki basa ya ka bementa ni syam ku begitu kumbah nyupu yeng dari kata ngindang itang nak khmat nomor sa pikum pi sedi nduk ki bun haki yeng ki ba red ni itu mano sakawai kalong ba kini ki ba song bala syong kam Islam kila stang ban IY kila stang IY kiwi pat kila sim YY na kiru te kum kata ru kadon te ya kabuntang itip kadon kumah nyupu yeng idon kumba laispa ngut ikibrio andre exactly ngimla ban patai kat ngut kin don kiwi je beri gila masak ni beri jumur gila masak ni yeng sna beri jumur ki sesak yasni sna shu kaya ada keren nadu musra commissioner lah keren naga port kuat tentang doi legal sector seni ada mutar ni coba ingin lagi deadline ke sengir kalau kut yang pasti mengungkap ini banan kani dalam subjudice matter jelas tu dalam subjudice wan menung nurut mendon tradisi ada ikut matter kan dekat lower court high court tu mungkin lah show ni nak di rumah tan kan whether di sila ni ke revenue department apa pergi ke right court ngapai mesti lah kemalong beri sahi yang ni cibun ni kan ini pada penyanyi dia selong balong di Jakarta beri selama minority ni ha ni hapan counter kata hapan berseluruh kasih jumlah besar ni Jakarta kalau kiwi je beri besar bean kani ka sport ni pila approach ka gabasnong ban check tiga nakaliang ka do bos ni kasnong ni number 1 da tirong kasnong mo nakasnong nakasnong ru kila jupatai bakim ju ai MC iki kim ju ai certificate nomor tip ki basa ni baru bisa basa bi ai te nakasnong ru nakapos ko kala ju second session badi ban weng ni ban markat dan kadang mikis ni dang bun mencua kidon tangkat tu ni menta kila kumbah nyupu ya mencua na ki katsan country menta kila po itu nyupu ya kadang mikis ni dang bun menta ring ila iba kini ki bre kila stang IY ru kiba kham shong kham sel kiba shong sandrus nam kila stang ban IY ru kila ke menhakani ru kidang mut ban sna ka ka godang scrap ni adin mengila ya ki tu ki sangi no
te lada ka sarkar kam snap nanda phi ku bot nya phin le te kumut nang ni shikmu kidang bun nang muchu ngatang yo iki information du ikini la sponsor ki wiki kan hon nyam ba te ki sponsor ki bani ki sponsor le se ki ka bun pa jongki shani te ni tip ni kata ka daw shin London but kani kum tip lo kam pi ong ba kata ka don hapo kut mata la nadu arja kendai ni la ya kani nadu arja kendai lawan por covid Nadu arja kendai. nadu arja kendai la petition ka ta shoboni kong to kawan por covid tingir ni tham na tangju arja akuar ni la kendu yang di sini to porang don kong sabun dala turi yang to inta mesin kata ira dere mutu ni la kendu yang bunung ki minister skin apen skon kani and they nim come yo kono response neither verbally neither officially ya nakaliang ka district administration ka sangap jarbe te kum kani ngimna bancu ya sangap kumju kan mar ini di teng iwi caka bidang bun suki caka ba kiwi ki antang ni po dor bas tunggu ba kiwi ki barzela ki shong bi ai marketing buhay sinong plat ni Mandari ni po nak sultan state ni nakaliang ki isiru ni mansi ba ni hab manwat pilat ti kumno ban ham pengun pa su di bili bujuni di ini ke yang dari isu 8 September dalam simbolik sasna su yang bertumbuh keren ni di asenja seperti isu sekini ba hot para hasi ba dibawa cakasa in wan sini in era presna ini di masuk ni kata kajinya iki jungi dan klino ya subi ni tala ba isu seperti Mata Bram! Mata Bram! Mata Bram! If Bram gets you! If Bram gets you!